Alhamdulillahilladzi anara jami'al wuhudi bi maulidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala ma aulana minal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiqa ilaha minal qurubil idham. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dhu syafa'atil uzma yaumal izdiham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi sabaquna bil islam. Allahumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang teramat bahagia ini, alhamdulillah kita masih berkumpul dalam acara mengagungkannya Rasulullah, memperingati maulidnya Nabi Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majlis taklim Miftahul Jannah. Mudah-mudahan itu salah satu jadi sebab asupna urang ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Salawat kali salam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kehariban kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu curahkan kepada keluarganya Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada atba' tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak dina hari yaumil kiamah urang kabehan ibu kenging syafatil uzma. Amin ya robbal. Ngerti orang bahasa Sunda bu? Iya, satitik-titik mah bisa ya. Jawa bisa Jawa. Wih, aku bahasan itu ya. Iya, iki ngomongnya Sunda apa Jawa apa Inggris bu? Wah, cakap itu aja Inggris kita orang ngerti. Hadratal Mukarram yang saya sangat muliakan, para tuan-tuan guru, bil khusus guru kita Syekhuna Al Mukarram Kyai Haji Sakam, guru kita Al Mukarram Kyai Mahfudin, Al Mukarram Ustadzah Kaswati, Ustadzah Sarmah, sadayana para tuan-tuan guru doakeun guru-guru urang sadayana mudah-mudahan sing dipanjangkan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ditambah-tambah barokah ilmu ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Teristimewa ibu panitia, ibu hajah neneng, doakeun ku urang mudah-mudahan anjeunna sing ditambah-tambah barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Segenap aparatur pemerintah, Ibu Kepala Desa Panggenjahan Al Mukarram Bapak Haji Ulul Azmi sadayana hadir di haflah mubarokah. Ieu kula diuk-diuk calik kasar ngahendepan bae ka bangku. Ya, geus tangtung bae bunya. Ngadeg bae ngadeg. Ya wis lah pokona mah iya, pokona mah bunya. Sadayana para tuan-tuan guru, bapak aparatur pemerintah, bapak-bapak wa imam ibu-ibu nah hadir di haflah mubarakah. Tujuannya kita ibu memuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalebetkeun kana hadis
man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Saha jalma ngagungkeun kana kelahiran Rasulullah jelas tahu Rasul kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah kelak dina yaumil qiyamah. Ibu urang kabehan mudah-mudahan kenging pitulung ti Kanjeng Nabi urang, amin ya robbal. Hayang menang pitulung ibu, hayang menang sapat ibu. Mudah-mudahan orang kabeh diasupkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Urang sholawatan heula bunya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan sholawat kurang dijawab ku Rasulullah itu, amin. Orang panggijahan baca salat mudah-mudahan Rasulullah dijawab ku Rasulullah, amin ya robbal. Dauhkan jeung Rasul inna anjakum yaumal qiyamati min ahwali hawa mawatini aksarukum alaihi sholatan. Jelas umatnya Rasulullah kelak bakal selamat dina yaumil qiyamah umat-umat nu loba maca sholawat ka Rasulullah, insyaallah. Pas urang bu baheula alhamdulillah kayak zaman dulu ibu-ibu kita kalau masak sering baca sholawat alhamdulillah, goreng tempe baca sholawat alhamdulillah, goreng ikan baca sholawat alhamdulillah. Kayak orang tua dulu gitu bu, setiap masak baca sholawat ulah sok nyanyi iman yang masuk ke lagu baik baca sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daroji. Tempe asak kurang menang ganjaran alhamdulillah. Ulah kali nyanyi mah dasar kaum keong racun. Aduh tempe jadi racun kabeh. Ibu hadirin rahimakumullah, ayeuna urang ngagungkan Rasulullah sakumaha. Salah satu peringatan maulidnya Rasulullah ngagungkeun Rasulullah teh ibu min adomil qurbati, salah satu ibadah anu luar biasa, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, diantaranya adalah mengagungkan Rasul. Ibu cinta ka Rasulullah, bukti cinta nacak ibu ti isuk jadi datang pakai sangan. Padahal ieu teh ibu pambuktian urang cinta ka Rasulullah. Di subuh maulid iman di stalimit tahujana ibu-ibu kumpul kabehan pohara jam 5 keneh kumpul di dieu. Nu masak maksudna. Bu ya,
kumpul ning kene jam 5 Masya Allah subuh kene sohibul bait macan ngampar acan ieu teh pambuktian urang teh cinta ka Rasulullah. Bu, mudah-mudahan sakuma dausar sirisik dik li annahu maqasada dalikal maudhi'a illa li mahabbatihi tepati urang kumpul dina hiji tempat yang dibacakan berjanji peringatan pembacaan maulid berarti urang nundukeun cinta urang ka Rasulullah. Maka mudah-mudahan kitu ieu teh kelak dina yaumil kiamah urang kabeh meunang sapati junjunan urang. Amin ya robbal amin ya robbal. Ibu pan orangnya sok pernah panggil jeung Rasulullah pernah panggil jeung Rasulullah ngimpi pernah ngimpi pernah ngobrol tapi ibu cinta mahabbah maka luar biasa. Dawuh salah satu ulama coba liman ra'ani wa amana bin tuma liman ra'ani wa amana bin summa tuba bahagia amat dalam mana pernah jeung Rasulullah wa amanabi mengimani ka Rasulullah summa tuba lima lam yaroni wa amanabi kemudian bahagia jasa jalma tentara pendak jeung kami Rasul dan pernah bertemu bertatap muka pun belum ngobrol pun belum tapi wa amanabi imankeun ka Kangjeng Nabi maka Rasulullah jelas adalah salah satu umat yang bakal menang kebahagiaan dunia jeung akhirat. Amin ya robbal. Paham ora Bu? Wih ibu-ibu mah di mana ke haji rame ning Panongan ning Cikupabu ning Korojo pada bae ibu-ibu mah maulid rame rojab rame alhamdulillah. Terus ngaji ning ngahadirannya mangan teh mangan. Wih hebat pohara. Iki ngomong-ngomong wis mangan durung Bu? Wih premen ka. Wis pokona mangan teh pokona wis aja dipikiri selaki balah bodo amat teh. Dia selaki ada kemana nong arep ngaji ning endi kono ko maulidan pangindahan ning mihatis tali miftahul jannah ana maulidan masak dingin terawih kakak kali saya baik kayak kamu baik kita marek ngaji pokona mah abu ya Bu ya. Alhamdulillah ibu-ibu mah rame baik di mana ge ngaji mana rame ibu-ibu yang rame ibu-ibu rojaban maulidan yang rame ibu-ibu pengajian yang rame ibu-ibu yang suka bikin hutang. Wih nah udah Imam Halim ya Mamang Agus ya Bu ya. Wih ngaji rame 7 majelis alim seragamnya beda-beda kerudungnya rupa-rupa selakina doang paru-paru terlalu naskah deh Bu ya. Wih alhamdulillah. Ibu kembali deui ngabahas maulid. Ieu maulid termin adomil qurubat salah satu ibadah anu agung ibadah anu gede nyaeta urang ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan bisa hasilnya ibu maulid yang pertama bikin amit to'am lewat memberi makanan. Makanya orang lamun sok maulid ibu sok aya kadaharan. Betul apa betul? Biasanya ada makanan, ada kue, apalagi orang-orang tua kita terdahulu Bu. Eta orang tua bila mana maulid kosok nganteran kahungkeun. Ibu nganterannya nganteran bawa tenong tahu
Kadang-kadang anak ke orang tua ke anak. Itu cara orang tua dulu memperingati maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bikin amitoan, memberikan makanan hasil maulid kata ibu gitu deh. Betul. Keduanya hasilnya maulid adalah dengan biqiraatil Quran, membaca Al-Quranul. Tadi entos dibaca Quran aku ibu sadar entos. Entos. Bukhari tadi entos. Ibu tawasul entos. Maca bardani entos. Wih, pohara entos kabeh pokoknya. Jadi kita ngomong Jawa ngerti, statistik mah bisa, tapi ngomongnya ini uang Jawa mah takut salah. Ngomong ngangun jeneta. Bu ya, Indonesia banyak campur ya. Kedua, hasilnya maulid bisa terlaksana, cara mahfilnya maulid bi qiraatil Quran, lewat membaca Al-Qur'anul. Baca ibu di rumah suka baca Quran bu. Alhamdulillah. Ngomong ibu-ibu masuk kumpul di mandi salim suka baca Yasin 40 hiji balik Yasin aja. Kadang kemah ngelel beletak. Kenapa neng overdosis baca Yasin? Quran ibu dibaca Alhamdulillah. Dauh Rasulullah man qara harfan min kitabillah fal hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha. Ibu Quran setiap dibaca satu huruf diganjar oleh Allah 10 kebagusan. Maka pohara ciri umatna Rasulullah. Ketika orang cinta Rasulullah berarti cinta ke peninggalannya Rasulullah. Apa cerita apa peninggalannya Rasulullah? Salah satunya Al-Qur'anul. Ibu kurang belajar Quran capek. Betul. Waktu kita kecil bu belajar baca Qurannya ngejah. Betul apa betul? Lif jaber a, lif jare i, alif pase u. Ba jaber ba, ba jare bi, ba pase bu. Wasin tatib jaber wasin, jaber sa, lam jaber la, mim pase mu. Kuya, emang konon baca Qurannya. Jadi beres masalahmu balik di rumah. Durung anak lampu bu, durung anak. Lampu cempor kadang make obor balik ke pengajian kurang kapangi pocong. Ketemu babongkong ya bu ya. Jadi sadurungnya berangkat di madis iku atuh bulu korong wis kabakar. Zaman dulu Masya Allah ngaji kita susah. Belum adanya lampu, Masya Allah tapi luar biasa. Saiki metodenya Iqra, tujuannya sama ibu dibaca a i u ba ibu tatitu sasisu. Yang penting tujuannya qiraatul Quran. Setelah ibu bisa baca di rumah masing-masing, di Quran ditunun beda lemari. Ya bu, Quran sini taruh aja di lemari. Giliran Ramadan sibuk nanyain ke cucunya, Quran nenek mana? Aku nggak tahu lah kata cucunya. Betul? Bu, mumpung mata kita masih sehat, Quran membaca. Insya Iqra'ul Quran apa yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dauh Rasulullah baca kumarannya Quran, jelas Quran ketika dibaca bakal nulungan nyapatan kena macana. Insya. Awas ibu kita dua anak bu ya bu, dua anak sing ada zaman saiki orang bisa baca Quran mah sedih bu ya. Kan sedih. Engkau kita mati bu, kepengen kita masih ngikuku apa sing bacakan ku si waktu kita sakaratul maut. Kita ingin yang baca Quran adalah turunan-turunan kita. Insya umat Rasulullah ibu tidak lama identik umat Rasulullah genap 63 tahun 70 80 selesai. Betul apa betul? Apapun jabatannya di alam dunia, apapun statusnya di alam dunia, mau dia pembisnis, mau dia pedagang, mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia pejabat, sekalipun itu presiden, ketika umatnya Rasulullah kadang terlewat tina 100 tahun. Sebentar ibu kurang di alam dunia. Betul.
ketika kita mati pas sakaratul maut anak nu bisa maca Quran mah ibu alhamdulillah macakeun Al-Qur'an. Anak yang pertama bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Anak yang kedua kata anaknya mak jangan mikirin apa-apa, dunia mama sebentar, mama santerin ade 1 bulan 2 bulan 1 tahun mak, yuk ikutin ade mak. Maka anak yang pintar agama, anak yang paham agama, ketika ibu dan bapak meninggal dunia sakaratul maut bukan mikirin SPPT, bukan mikirin dan sebagainya, ada di pikiran cak eta anak nangis lakiru mau takun bila ilaha illallah mak geus turutan otong maca kalimat la ilaha illallah. Cak anak teh mah turutan otong mak la ilaha illallah. Eta mana sakaratul maut lah. Hayu mah turutan mah la ilaha illallah. Eta mana karak ngikutin la ilaha. Ayo mak ngikutin sekali lagi mak. Eta anakna deui nalkin terus la ilaha illallah. Eta mana karak la ilaha illallah. Bila mana indung bapak nyebutkan kalimat la ilaha illallah anakna kudaha ulah terus ieu mah ulah la ilaha illallah la ilaha illallah. Engke mana hudang deui tong mana berkatna cenah. Anak yang paham ke agama pasti ketika orang tua sakaratul maut yang dilantunkan Al-Quran. Anak yang paham agama mesantren di pondok pesantren ketika indung bapak sakaratul maut yang dia bacakan kalimat la ilaha illallah bahkan istighfar lain anu ditanyakan, lain warisan anu ditanyakan, lain naon dunia ditanyakan. Maka ibu beruntung sekali ketika kita punya anak kita pesantren, anak orang paham ke agama, anak orang sok kumpul di majlis talim. Alhamdulillah. Ibu, urang geus kolot. Kita itu sudah tua bu ya. Iya bu. Apalagi nenek-nenek. Nek, geus kolot mah ulah nanaon. Wis cukup ngamparakeun sajadah ning umane ya. Pegang tasbih, baca Allah, Allah, Allah. Geus ulah dahar ulah minum nek pokona. Cak nenek tereh pae. Ya mau ya, pokona mah setiap anak pengajian dengan dibayar tekakan mak datang pokona mah. Wis calik we, makanya di pengajian di mana-mana di majlis talim di mana rame ini bu. Perawan mah tidak ngaji. Perawan mah nggak mau ngaji, nenek-nenek kebanyakan makanya arariuh jadi kalau kabeh ya. Betul. Kembali hasilnya maulid lewat qiraatil Quran. Ketiga hasilnya maulid lewat dzikri qasaidin nabawiyah dengan membaca berjanji qasidah Nabi tadi anu tos dibaca ku ibu-ibu. Assalamu alaik zainal anbiya assalam asal asya assalamu alaik assalamu alaik eta
ibu cukup 3 maka lewat 3 pertama lewat bi'in'amit to'am, kedua lewat qiraatil Quran, ketiga lewat bidzikri qasaidin nabawiyah, maka hasilnya ngaranna maulid ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi alhamdulillah. Bahkan tak Sayyidina Abu Bakar Siddiq ibu man adoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah, sahajal mak barang siapa yang mengagungkan lahirnya Rasulullah kana rafiqi fil jannah, kelak dina yaumil kiamah bakal jadi baturna Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surgana Allah subhanahu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Masya Allah para panitia di jauh hari ngagungkan Rasulullah masang tenda, betul bu, sound system dipasang, ngampar pohara jasa, bahkan para donatur anu nyumbang pikeun maulid dia luar biasa ibu. Sebab kenapa? Abdul makhlukot Rasulullah mah sateatan aya alam dunia, sateatan aya surga, sebelum adanya alam dunia, sebelum adanya neraka, bahkan penjajahan alam dunia belum diciptakan, tapi nurna Rasulullah tos diciptakan ku Gusti Allah subhanahu. Saku akumaha Allah dina hadis kudsina laulaka lama khalaqtul aflaq, lamun tah teu Kangjeng Nabi teu didamel ku Gusti Allah, maka penjajahan alam dunia moal aya, teh icot tidak akan ada, teh amsani moal aya, betul apa betul? Maka urang wujud cintana ka Rasulullah, wasilana aya Rasulullah, aya alam dunia, aya urang pangginjahan, aya urang pasilian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi awas ibu maulid ka mana baik, urang pake insya osok lamun berangkat pengajian salaman ka salaki osok. Gila percaya tuh. Bu mau berangkat suka salaman ke suami bu, percaya. Salaman dingin bu ya. Izin ke suami, Pak mau maulidan, osok itu osok, suka kayak gitu bu, pilok sok ngampur, sok minta maaf, asal lagi suka minta maaf nggak ke suami bu, pilok paling setahun sekali lebaran doang. Kita kewe kakak, udah kita hampura udah salah jasa kakak sok lengit duit. Kakak suka hilang duit 200.000, 100.000 dikirim kakak ada tuyul, tidak dipanggil jahat. Bohong pada mak kakak pula tuyul nak. Kalau nyuci kamu 100.000, 200.000 diambil, kamu 100.000 dibikin kakak. Benar? Loba salah orang ibu kasalaki aplikasi dari maulid hiji urang asor tawadu rendah hati minta maaf kasalaki insya sebab ridallah biridajat wasuhtullah bisuhtin. Ridona Allah tergantung ridona salaki, beduna Allah tergantung beduna salaki. Asal salaki tenitah maksiat pakai kurang datang kayu makbuk itu osok minta hampura balik osok sasalaman, balik kasalaki osok sasalaman, osok izin salaki ke ibu karunya namun ibu sok salaman rek berangkat ditanya ku salaki mau kemana maulid boga duit henteu diberes 100.000 dina geser terasa naon eta kan bagus eta kan mandi meureun kasih ram kaya tah izin ka salaki ibu hargai salaki sanajan kurang ustadah kiai tetap ka salaki mah kudu hormat insya berangkat orang salaman kakak minta izin rek berangkat ngaji insya Allah. Sebab kenapa ibu orang kudu ngaji jelas hiji orang segala hal apapun ibadah orang berujung ilmu, betul apa betul?
sagede salat ibu sagede salat aya niat eta di jero niat aya qasdu aya fardhiyah aya ta'yin betul moal paham ibu kita tidak akan paham qasdu tadiyah ta'yin mun kurang terkumpul di majelis makliman kana ngararaji insya Kanjeng Nabi pernah nanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, an ashabil ilmi, sahasil tidak jalma nu boga ilmu. Jibril ngajawab, hum suruju ummatika fi dunya wal akhirah. Coba liman arafahum wal waidu liman ankarum maghduhum. Dan Jibril ngajawab, ya Muhammad, ulama anjeun, kiai anjeun, ustadzah anjeun di kampung-kampung anjeun eta adalah coba lima hum suruju ummatika eta lampuna umat anjeun di alam dunia. Bu di pasilian suka bakti ayah ustadzah kene di pasilian ayah kiai kene eta tandakeun lembur suka bakti ayah lampu kene alhamdulillah. Lamun teu aya ustadzah ibu saha nu magah ngaji urang betul mun teu aya kiai mah pudin di dieu saha nu macakeun magahkeun rukun salat betul ibu sebab urang dina wudu bedina wudu eta lamun teu ngaji acak-acakan kadenge jelema aya salat narajin ibadah narajin pas ditingali kurang masya Allah eta ngalauduna suku heula laju para beungeut betul acak tah henteu eta di ajaran lewat pengajian mana hiji rukun wudu